we having another baby. on the So baby number 2 is on the way, guys. Yes. Imin bima sempre husu ulit how Instagram mana mora seda. So this is the reason. There you go. Hi everyone. So welcome back to another video. So video ini kami si halos video para kita ini. Kami akan ada buat video ini. So are you ready? Kami say to do video ini. We having another baby. So baby number 2 is on the way, guys. Yes. So Nathan nyali ihona, agora how goes and agora how harap pulang hat ona. Yes. Relasi buat kamu romak lebih phone second baby kami. Yeah. I'm content di los. Nomor dua kami desi mau sirang corona sirang content di. Razam tambah selamat durante ini ambil upload video. Razam tambah house TV ladung feed. Ingat ini deh pasti kolega kita sambil memang isi meruang ini pernah soalnya warning sickness pasti mi senti ni Hamza. So yeah, nema haula vlogging, depois haula upload video. So I'm really sorry guys. So we are back. Yeah. So agora continue fazendo vlogging. Yeah. And thank you guys para colegas yang lebih sempre husu ambil vlog dengan upload selama upload sana. No, we are sorry but now we are back. So kami siap upload dengan hating video ni pun. Ya, tambah how tambah pulang hatna and how senti larang be kona hanesang iha pulang ide ko malo juga. Ami hakarak hasa share amnia moment ni bima sa konten kilos ni hamu to ini. Tambah ini kan sempre kumpanya amnia vlog. So yeah, why not ami share sa news dari konten kilos be news class. Yes, no, I'm most content to lost tambah I'm planning ba baby number 2 ne I'm planning duni no moromo musuh duni am nora sound di moromo for duni am ba baby number 2 ba ya amin bulan aku ini buat foto planning amin nora sempre halo plano kusi amin ruang sa hela hamutuk ne ati agora ne kutu amin halo ne plano plano ba holiday ba uang ne amin plano hoto jadi amin plano hakarak iha nitang nyalin ini pas nitang halo tinang hat tambah amin kan aku bakal ini bulan Desember agora le bulan Janeiro agora so que tambah kita hati ini situasi agora nih kan ada butuh taka pues itu butuh lebih fatin selo itu stay uma de nih amne uron aku troca fale aminha opinion ya aminha idea ami hanoi atau plan fale ba baby uluk life e depois hanoi ba kawin ikus fale tambah ami lebih hang to tinangoy tambah itu lah hati tinangoy paresian sa lockdown se continua itu lah hati nih nomor sami dari ya haus si dari minta ba bebek nih dunia haus aku decide ami buat pulang masuk kuliah oke kita buka lagi baby e depois kami ini ikut fale tambah hari mos itu sa di dunia ami agradece los tambah ami nyorosang normal kona keda tambah honestly guysasa pulang dan ini ami luar ready para tuh ya bebek pulang di dunia how heta seolah yang clear dah di dunia ami konten los atau share dan ini so ini bima sempre husu lihat how Instagram mana mora seda so this is the reason. There you go. Okay guys, asinte video ba oin lorong ini na sanedet. So ito siya suruh malam paling iya video terima. Bye. Say bye. 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 And baby number 2 say bye bye. Yeah, and the baby number 2 say bye. Bye everyone. Oh my god, look at this.